Posljednjih mjeseci u Bosni i Hercegovini bilo je dosta priče oko popisa stanovništva koji se treba održati ove godine. Najviše priče je bilo oko toga ko će se izjasniti kao Bosanac, a ko neće. Ipak jedna kategorija stanovništva ostala je potpuno zaboravljena. To su nekadašnji Jugoslaveni. Jeste da će ljudi imati pravo da se izjasne kao Jugoslaveni. Koliko će ih iskoristiti ovo pravo, vidjet će se uskoro. Bitno je biti Jugoslaven. A sa nama u studiju redakcije je gospodin Dejan Kavalec iz Udruženja Naše Jugoslavije. Gospodine Kavalec, dobar dan. Dobar dan. Evo, vidjeli ste prilog. Koliko očekujete da će se ljudi izjasniti kao Jugoslaveni na popisu ove godine? Pa da vam kažem, neka velika očekivanja nemam, ali evo, gledajući ovaj vaš prilog i kroz istoriju ove, da kažem, socijalističke Jugoslavije, malo mi je čudno kako su ljudi uvijek nekako se vezali za trenutne političke prilike i tako se nacionalno opredjeljivali. Da, to se vidjelo kroz svaki popis da su ljudi nekako pratili šta im je politika govori. Da, i šta meni u stvari malo smeta i nije mi jasno kako ljudi mogu da su danas pripadaju jednoj nacionalnosti, jednoj etničkoj grupi, za 5 godina su nešto drugo ili za 10, jel, kad idu ovi popisni ciklusi. Tako da u tom smislu, naravno imajući u vidu i ove naše trenutne političke prilike u Bosni i Hercegovini, ne očekujemo veliki broj Jugoslavena, naravno, ali evo, ima nas nekoliko. Na posljednjem popisu, to je ovaj iz 1991. u Bosni i Hercegovini je bilo oko 275.000. Sada možemo li govoriti u tim uopće brojevima? Evo, generalno neka ocjena, naravno nema podataka do popisa. Da, ne bih špekulisao, ne imamo, kao što vi kažete, nikakve relevantne podatke, evo, čak se ne zna ni broj takozvanih konstitutivnih naroda, jel, vidite sad sve polemike koje se dešavaju, ali evo, mogu reći možda gledano na članove naše udruge u osnivanju, koja se zove Naša Jugoslavija, jel, da mi tu imamo nekih što aktivnih, što, hajde da kažemo, simpatizera, možda oko 1000 na području cijele Bosne i Hercegovine. Da li ima više Jugoslavena ili ne, vidjet ćemo. Mada nije u ovom trenutku toliko nama ne bitno. Možete nam oko udruženja, pa ćemo malo onda kasnije na Jugoslavene same. Šta su ciljevi udruženja, evo, šta piše u programskoj šemi? Ima li to veze sa bivšom Jugoslavijom, nekom budućom, novom? Da li je to neki skup nostalgičar? Evo, kako biste se vi sam predstavili? Pa evo, ja bih od zadnjeg vašeg potpitanja, u stvari, mi na svaki način pokušavamo izbjeći to etiketiranje da smo jugonostalgičari. Želimo izbjeći etiketiranje da smo titoisti, da smo komunisti ili bilo koja druga politička opcija. Naprotiv, mi smo građani koji su živjeli, većina nas se rodila i živjela za vrijeme Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tad smo se izjašnjavali Jugoslaveni, ostali smo, bar evo ja mogu reći u svoje lično ime, ostao sam Jugoslaven. Često me pitaju, Jugoslavije nema, kako ćeš biti Jugoslaven? Pa šta sad, znači, ne mogu ja biti Jugosloven ako Jugoslavije nema, mislim. Hipotetički, znači, ako bi sutra se dogovorili konstitutivni narodi Bosne i Hercegovine na zakonom propisan način da razgrade Bosnu i Hercegovinu, jel to znači da ne bi više bilo Bosanaca ili Hercegovac, jel? Prema tome, evo, ne znam koliko sam govorio na sve vaše pitanje. Postoje li nekakve političke ambicije udruženja? Možemo li u tom pogledu gledati? Ne, daleko od toga. Jako se trudimo da ne upadnemo baš u tu zamku bilo kojih političkih ambicija, odnosno bilo koje političke ideologije, a pogotovo ne komunizma, koji je bio vladajući SFRJ. Koliko je poznato udruženje postoji u drugim bivšim republikama? Evo, kako je tu stanje, kako možemo definirati udruženje? Gdje postoji, gdje ne postoji, gdje bi trebalo postojati, gdje su želje da bude? Za sada postoje srodna udruženja, hajmo reći, u Republici Hrvatskoj i u Republici Srbiji. Tamo su zvanično registrirane udruženja kod nadležnih sudova i postoje u registru nevladnih organizacija. Manje više su aktivni kao i naše udruženje i mi se često susrećemo na ovim okruglim stolovima, tematskim okruglim stolovima koje mi organizujemo par puta godišnje u raznim krajima bivše države. Evo, u Hrvatskoj na popisu koji je baš nedavno su izašli, doduše i dalje neslužbeni rezultati ili službeni, nismo sa 100%, ali je broj Jugoslavena oko 200 ljudi.
evo taj podatak još ne možemo ga potvrditi, ali je li to bilo očekivano visoka brojka, neočekivano, da li je to realna cifra? Pa za mene lično je očekivano visoka, neočekivano visoka. Neočekivano visoka, poznavajući prilike u Republici Hrvatskoj, i ono sve, znamo s kakvom se mržnjom tamo govorilo o jugo armadi, o, ne znam, jugo komunistima, ne znam, Srbo-Jugoslaviji ili tako već. Tako da je možda to za mene čak i neočekivano visok broj. Za Hrvatsku? Za Hrvatsku. Evo vidjeli smo kroz prilog, vidjeli smo da se kroz različite političke periode određeni narodi, etničke skupine su se više identificirali. Pa su tako u jedan period Bošnjaci se identificirali sa jugoslavenstvom iz nedostatka samog upitnika. Kasnije se govorilo često da su Srbi ti koji su skloniji jugoslavenstvu. Možemo li kroz taj neki aspekt to promatrati? Ima li toga da je neki narod skloniji jugoslavenstvu, da nije skloniji? Možemo li uopće o tim kategorijama i razgovarati? Pa evo, ako gledamo sad iz iskustva naše udruge, odnosno naših članova, mislim da ne možemo izdvojiti neki narod koji je skloniji jugoslavenstvu ili manje sklon. Čak bi onda mogli reći da su Slovenci najskloniji jugoslavenstvu, recimo. Ali sigurno to nije tako. Stvarno ne bih mogao reći da bi neki narod mogao biti više jugoslavenski, odnosno manje jugoslavenski. Jer ja za sebe lično bih rekao, mnogi me pitaju, pa što nisi Bosanac, jel, ako već kao hoćeš da budeš takozvani neopredjeljen. Ja kažem, meni je biti Bosanac nekako preusko, premalo. Ja mogu biti, na primjer, u Beogradu ili Zagrebu, mogu biti strani državljanin, ali ne osjećam se strancem, ako me razumijete. Naravno, opet ne bih želio svojim stavima povrijediti nikoga. Kako se sad Jugoslaveni uklapaju u cijelu ovu diskusiju u Bosni i Hercegovini? Bosanac, Bošnjak, gdje tu sad spadaju Jugoslaveni? Oni su ustavno bi spadali u kategoriju ostalih. Da. Kako se vidite u ovoj sad raspravi koja, evo, izgleda tek slijedi? Pa da vam kažem, osnovni cilj i svrha osnivanja ovog udruge bi bio da jednog dana dođemo do ustavnog rješenja koje bi u onoj preambuli Ustava izlistalo i nacionalnost ili narodnost Jugoslavije. Evo, to je bio naš neki osnovni cilj, ali s obzirom da nemamo nikakve političke ambicije, ne predstavlja nam ništa to što smo ostali ili ne, ali evo, jednostavno želimo ljudima reći, tu smo, postojimo, ko se osjeća stvarno Jugoslavenom iz bilo kog razloga, nek se slobodno izjasni kao Jugoslaven. Hoće li biti neki poziv ljudima, kao što će biti iz svih konstitutivnih naroda, iz nekih ostalih, hoće li biti poziv od strane vašeg udruženja građanima, čisto informativno, da se imaju pravo izjasniti, jer realno gledajući imaju ljudi se pravo izjasniti i kao Jugoslaveni? Da, jasno. Pa ne bi možda ja koristio riječ poziv, jer onda to sad može nas to uvući u ove manipulacije koje kakve ti meni sa pozivom, ti meni uzimaš dio mog kolača, jer je ovdje popis u stvari je dio kolača, političkog. Tako da ne bih ja to možda nazvao pozivom, ali ćemo pokušati svakako da kažemo da postojimo i da ako se neko osjeća tako, bez bilo kakve nacionalne, vjerske odrednice, nek se izjasni, nek nam se javi da se zajedno družimo, da zajedno... Koje su onda realno perspektive, evo i udruženja, evo ako recimo hipotetski sutra na popisu bude više od 50% građana se izjasni kao Jugoslaveni? Što bi se u tom trenutku dogodilo? Evo za vas, kako biste vi to doživjeli? Pa što kad bi se to dogodilo hipotetski, za mene bi najveće dostignuće takvog jednog popisa bilo kad bi uspjeli da etnički profesionalizam maknemo iz politike. Znači da dođemo do stadija da se političke partije, stranke osnivaju po nekom političkom programu i po političkoj ideologiji, a ne po etničkom profesionalizmu. Evo, možda bi to bilo najveće dostignuće tog broja Jugoslavena iz bajke.